Arĩ njira ya kugacĩrithia ũrĩmi wa ng'ombe, thirikari nĩ iriukitie arimi a kaunti ya Taita Taveta Minanda ya kwamire. Ikinya rĩrĩ rĩkĩoneka kũhĩmbĩrio nĩ arimi na njira nene, kuona hĩndĩ ya kurugurio kwayo mareyumiririe na ng'ombe ciao nĩguo ithambio. Makiria ma Minanda mirongo mugwanja nĩo iriukitie wodi-inĩ mirongo 2, arimi makiuga kuhotoma kwayo kwa macũngĩrĩirie guthambagiria ng'ombe ciao mĩciĩ-inĩ rĩrĩa ciagũmĩrwo nĩ tũtambi. Tulikuwa tunaosha ng'ombe manyumbani, ng'ombe zinakufa macho kwa sababu ya dawa ile inapigwa. Sasa hii tuna imani ng'ombe zetu zitakuwa salama. Sasa naomba vile imefunguliwa dipu hii, pia wahusika wetu kidogo wasonge ahead, waangalie upande wa marketing tunaweza saidiana vipi. Siwe tumefungwa dipu, manake kwa sasa hakuna mnyama yote atakayekufa na ICF sababu ya kosha. So wanyama watazidi. No makoiga angĩkorwo Minanda ndĩkũgĩa na ũrũgamĩrĩri mwega, yahota kwaga ũtiganu na ya hau kabere, gũkĩrĩ ũguo makahoya kũgĩa na ũiguithanio wa kũmiramata nĩguo kũhũra njeki ũrĩmi ũyũ wa ng'ombe. Nikapata wajanja wa kutupiga vita, wakiwa wao ni wasomi zaidi yetu sisi wazee. Hapo ndio dipu ilikufa, na sasa tunashukuru dipu ifufuke, manake itaokoa magonjwa kama kansa. Tumefurahia sababu tulikuwa tupata tabu. Sasa hivi tukifika pale tuambiwa madawa sijui shilingi 200, 1000. Sasa tunashindwa hii pesa hii namna gani sasa, na dipu tunayo. Mathĩna mangĩ makoretwo makĩgũmĩra arĩmi a ng'ombe kaunti-inĩ ino nĩ ta kwaga arigitani a kũrora mahiũ hakuhĩ nao. Ndio kuna maveterinary wa serikali, lakini upande wangu naweza sema ni wachache na wamepewa maeneo makubwa. So naweza pata veterinary wetu hapa tuliepewa hapa juu, kuna place kubwa sana anayoizungukia. Na kama kuna mambo ya mbegu pia, kuna vile sometimes ng'ombe yangu inakuwa tayari lakini ako upande mwingine. So hizo ni changamoto, tungekuwa labda na kadhaa hivyo anaweza cover hiyo space, kuna vile tungesaidikia kwa urahisi. Mũbango ũyũ ũcoketio nĩ thirikari ya kaunti ya Taita Taveta, kũrĩa atongoria matiganĩte a kaunti ĩno mareyumĩrĩtie hĩndĩ ya kũhingũrwo kwayo. Ngĩribotera Inooro TV, njĩtagwo Wanjikũ wa Kimani.